Mayap at magrasyang bengi po kay kayungan sa blang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na po ngeni king biyernes ning kapito ng Domingo ning pamanyubling mebye. Kaniting banal a kapag masusyan, yabetala po ka rin kaya katang panalangin, dig makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan, daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kaya katamong egan-eganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala ka rin kaya katamong intensyones, ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Lu del Val, Familia Figueroa. Para king espesyal na intensyones dari Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rowelyn Nicdao, Doktora Analisa Osorio, Leila Abiog, Roy Songko, Junel and Joshua Pamintuan, Mary Manet Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Happy Sanchez Romero, Dr. Patrick Sunga, John Adonis Cabalya, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan, dari Pasuwing, Rolane Cabalya, Nilo Odan, Alessandra Corpus, Larry Sichon, Mercedes Kayanan, Annalyn Ocampo, Ronald Nicdao, Cristel Limpiada, Michelle, Micaela, Joanne Sengson, Jonalyn Arconado, at ding sablang kapatid tamong masakit. At para king alangangang kapaynawan, daring kapatid tamong mayango, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Michael Vincent, Orlando, Teresita Zablan, Marcelo, Dolores, Roman, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Mirna, at din sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaga nakapakarela.
Antipona para king pamagmula, Kristo kaluguran nakatamo, at king kayang kamatayan, timawa nakatamo king kasalanan, at gewa nakatang lahi ring ari at saserdote, ban sumuyo king kayang Diyos at ditpa. Anding meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang boning anak ang boning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At keka antimurin, Pakamalan kong kakaluguran, king katahimikan da rin kay katamong pilubluban, ganagandalang ini at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginu ikang babyebye king meto ketawan. Ginu pakalulu. Ginu pakalulu, Ginu ikang milukluk kang Pedro bilang mayayakit ng pamuntok ng Santa Iglesia. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ginu ikang mamantabe at pasikanalub karing pinili ng pamuntok ng ipa. Ginu pakalulu. Ginu pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O iba, king pami paligaya mo kang Kristo, at pami paralamo kay kami king kang Espiritu, biglat me ing dalan papunta king biye alanangga. Ing pamakirake mi kaniting kalam, pasulungan na saning lugod mi at pasiknangan ing kaming kasalpandayanan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat na ring apostol. Hiyaring Agripa at Bernice, di natangla Cesario, bandalawan de at pugayan ni Festo. Inyang miglambat ng bagya, karinabuklat ng Festo, king ari ing kaso ng Pablo ngano. Ating meto nga makasukul keti, akalakwanan ng administrasyon ng Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako, at kanitang mintako Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote, at ding makatwaring Hudyo, ing kaso, at inyang, at inawad na kanako, ing sentensyan ko ni. Dapat sinabi ko karela, ingera ugali ding manungkulan ng imperyo ng Roma, ing ipapatere ing ninumang taong bibintanganandang pamikasala hanggang eno akayarap king usgado. Ring bibintang ading at hanggang emi kapamikatagon ipaglualo na ing kayang sarili king bibintang dalaban kayam. Kanitang dinatang laketi, ekupe pasayang panahon. Agad-agad itang kabukasan, linuklok ko king usgado, at inutos kong nirap de kanako ing tao. Inyang ikwareng may kapakiarap king usgado, ala nomang hinarap na numan, karing pamikasalang isipan kong iapagda. Inkarelang piyamanwan laban king makapainggil mong bukod king sarili ng relihiyon at tungkol king meto nga taong milagwan ni Jesus. Metene kanuing taong iti. Dapat pipilit ng Pablo king mabyeyo. Kubalo nung makanan kung atulan yung pisasabyan na ito. Inyakitan ko kang Pablo nung bisayang karin na Jerusalem malitis tungkol karing bibintang dalaban kayo.
Dapot ti Pablo, minapilaria, hinawad na ing eya milalako gwardya, at ing emperador, ya ing lumitis king kaso na, inya inutos ko ing gwardya niya, hanggang kaya akwang aparala ing emperador. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat, impakibat tamo. King banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. King banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. Puryane ing Ginoo kaladwa ko, mabilog kong pangatao, puryan me ing lagyuning banalo kaladwa ko ing Ginoo. Kay kayang puryan sa blangkeya kaya pepanabang, musana kakalingwan. King banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. Nung makanano yakata sing banwan king yato, makanyan kalawak ing lugod na kaya katamo, makitakot kayo. Nung makanano yang marayo, ingaslagan king albugan, makanyan lakarayo kayo, ring kaya katang kasalanan. King banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. King banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. At magawaya king meto ketawan, ikong masikan, at mayupayang anghel, puryan niya ing Ginoo, ikong mayupaya at masikanan, amaminto king kayang amano. King banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. Talakad tapu bang parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Ume kayo at ituruin ka akong ebanghelyo karing sablang tao. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusan ng yato. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili yagay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang may kapagalmusal na la, kitna ng Jesus si Simon Pedro nga na. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, maigit ka rin. Wag Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin ka kung biserong tupa. Kitang ng kadwang ukdo kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? May kibat kay Pedro, wag Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga nang Jesus kaya, ingatan mo ring tupa ko. Kitang na, kaya king katlong ukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? May lungkot yay Pedro, uling may katatlo ng kitang kayang kaluguran mo ko. At may kibat iya, ginubalo mo yung sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan sasabihan ko keka, inyang kayanakan mo, ika, ing papiblas king sarili mo at lalakad kanong no kabisang munta. Dapat po tang tumwa ka, iyatsat mo ring gamat mo at liwaya ing papiblas keka at midala keka king lugal, kabisang munta. Sinabi na iti, banipawagan anong makanano yang matay Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus kaya, tuki ka kanako. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapuryan kaya ka o Kristo. Maya pabengi po kay kayong ang sabla. Kaluguran mo ko, nga nang mengutang Jesus kang Pedro.
Simon, son of John, do you love me? Jesus asked Peter 3 times this question. May katatlong ulit o ukdo neng kitang Jesus kang Pedro iti. Kaluguran mo ko, bakit? Ulinging pamamasa tamo po ngeni, awsan taya mo naman pong the rehabilitation of Peter. Midi na niyang pamikatagon magbayo i Pedro, king kagatamong ebanghelyo. King malagwang pamangamano, buri ng sabyan, midi na niyang second chance, king Ginoo i Pedro. Remember, may katatlong ukdo, ne po, may katatlong ulit o beses neng titwa o tingging Pedro ing Ginoo. Inyapin po king pamamasa tamong eni, makatatlong beses mo naman, makatatlong ukdo mo naman pong ipasyag na, tangwana ng Simon Pedro ing lugod na king maestro na, ing lugod na king Ginoo na. Nung gagana kayo pa po, nung tatandanan nyo pa po, napon pa po. Nung gagana kayo pa po, ing pepawaganan ng ebanghelyo napon kay katamo, na nung ing Diyos, eya maglakwan, eya mangalingwan, ang giyangeni, makanyan mo naman, pawagana, na Jesus kapilan man i Pedro enegilutan. Jesus kapilan man, ing kayang kakaluguran i Pedro enegilutan. Nano po ing pawagana, ning mi pa sa ebanghelyo king balang metong kay katamo. Naning pawagana niti, baliyo po, mi kakapanugali tapalang kalupan na ni nga pong Ginoo, nung di nantalang pamikatagon ding aliwang tauban magbayo. Na po, ugali nga pong Ginoo, nung di nanmeng chance magbayo ing metong ataw. Mangutang na ko mo po kayo, atin ka bang sisisyano panginayangan, king meging pulay na ning biyemo? Atin ka bang regrets, king biyemo? O kaya naman po, nung ibalik taya, ne po, nung agyum mong ibalik king milabas, ibalik king oras, ibalik king panahon, atin kakayang baywan, king agawa mo na. O kaya naman, atin kakayang egewa na nagewa mo kanita. O malyari mo bang sabyan na hanggang ening no regrets at all ka? Magana ka po, alang perfect katiking yato, magkamali tangan po, magkulangan tangan po. Dapot, ing pamamasa tamong eni, ng ebanghelyo tamong eni, pawagan na kay katamo na, pangaras kingapong Ginoo, kaya, eya patawli, ing taong tutong sisisi. Kalupan ng Simon Pedro. Wari, makanyan kang Pedro, makanyan mo naman po kay katamo. You know, I believe from the very beginning, Jesus knew the frailties of Peter. Totoo ito. Peter's denial of Jesus did not diminish the love of Jesus for him. Still, Jesus profoundly loved his friend. Loved Peter. Loved him. He still profoundly loved his friend. Kalugurane pa ring Jesus, ing kayang kakaluguran ni Pedro. Buri nang sabihan, mas may ngibabo po ing lugod na. Kaya, inyapin bantang tawli, dininaneng pamikatagon, ban makapagbayo. Ang yang penasakit ne, pepatawarane. Bakit? Uling iting kakaluguran na, kalugurane. Itamo po kaya, atin bang may kapanasakit kaya katamo king milabas? O atin na bang may kapagpasukalalub kaya katamo? Atin na bang may kapagpapamwa kamwa kaya ka? Nganapin po ng ebanghelyo, may kakapanugali kang kalupa ni nga pong Ginoo, nung di nanmeng chance magbayo ing metong ataw. Talagad kawangan ba? Pakamalan kong kapatid kang Kristo, manalangin tamong eni kingib patang at subanwa, amitubod king kayang anak, ing kay katamong hari at mata sa saserdote, ami parangalan ka rin banwa, manatili pamurin king kayang pangatao, ban adala na katamong makirake king kayang kadyosan. Karing balang kayo doon, ngayongan pong manigapu, ari ning ligaya,
pakiramdaman mo ing panalangin me. Ulitan niya po. Hari ni ligaya, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para king iglesia ning Dios, paralano sa kaya ring kalam ning banal na espiritu, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Para ka ring sablang opisyal pampubliko, iparalane sa karela ning Ginoong Hesus, ing espiritu ning hostisya at katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Para ka ring sablang sasalpantaya king tunay Dios, pisan metungano sana ning espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Para king kaligtasan ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan, dari kapatad tamong miapektuan kanining coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatang egan-eganang frontliners, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Para king kapasalamatan dari Lu del Val, Familia Figueroa, espesyal na intensyones dari Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rowelyn Nicdao, Doktora Annalisa Osorio, Leila Biog, Roy Songco, Jonel and Joshua Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Happy Sanchez Romero, Dr. Patrick Sunga, John Adonis Caballa, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners, para king malagwang kapaldanan dari pasuwing, Rolene Caballa, Nilo Odan, Alessandra Corpus, Larry Sichon, Mercedes Kayanan, Annalyn Ocampo, Ronald Nicdao, Cristel Limpiada, Michelle, Micaela, Joanne Sengson, at ding sablang kapatid tang masakit, para king alang hanggang kapainawan, daring kapatid tamong miyangobe, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Michael, Vincent, Orlando, Teresita Zablan, Marcelo, Dolores, Roman, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Mirna, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganaka pakarela, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Oy pamingat syupanwa, balo mo ring bilang naring pinili mo nga kayabe manggaman kapilan. Manano na sanang ding lagyuda, ring sablang panalangin me, mayakit lag king libro ning biya. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap may ting tinape ang pangmikeka, tinape ang bunga ning gabon at pibagalaning tao, para kaya kami, magawang tinape ning diya. Ipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap may ting alak kayang pangmikeka, alak ay ba't kingubas at pibagalaning tao, para kaya kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo.
Tanggapane sana ning Ginoo iting dahon karinggamat mo, kaya kapuri at kaligaya ng kayan lagyo, kaya katangka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba ning lugud at pakalulu, iyayampang milaring kay kami ngayon narapan mo. Itubod may kay kang banalay espiritu, banlinisan, linisan o ring biyemi at kapamilatanan iti, maging karapat dapat la ring daon me. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamadan dayang Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Genome, king mibango ng katawan, malino ng pepakit ing kayang sarili karing kayang alagad, at king akakit da minukyat yabanwa, banking kayang pamagluklok dane mong wanan, apakyagom na ing gagaming pangatao, king kayang kadyosan. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa at inyato, king kaya kang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ng Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy, bay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayan king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at may pasalamat yakeka, pirasone at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti ing kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bading apunan, ginawa na yung kalis, pasibayang pe pasalamat keka. At binyan iti karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning ganakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banketa may batawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ning panahon. Inyang ini gaganakan niyo iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, medeya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang o nabye.
Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang sando. Isan Judas Tadeo agay kaming patulunan. At inupad king malmong kaburiyan king kekabaning panahon. Puriyan dakat baligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenad keya ibang mayupayang tuto, kagumning banalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, anti mong anak nang inampun ning katamong mayap at malugod ageno, maus tamong inikeya, karingamanong tiro na kekatamo. Ibami at chubanwa, misamban yung lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuaning loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuaning loob mo. Ing kakanan mi King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, saul king tukso, tunay kabuski marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupan ing kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyo, hingga katamong mahayap at malugod a Ginoo, Yeso Kristo, iyeng kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
katawan ng Kristo. Amen. Antipona para king pamakinabang. Panyatang ning espiritu ning katutuan, ngana ning Ginoo, ya ing sumawop kaya kayo, ban antin dyan nyo ing sablang katutuan. Alleluia.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ing Eukaristiya yung kay kaming tinabi ng biye at ing sakramento ning pangapatawad me. Ing pamakira kemi kaniting misteryo, iyatad na kaya sana king biye alananga anong nuya, Gino Jesus, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Sikladangan po. Ing orasyo imperata laban king pamaglaganap ning COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit nat me kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la, karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang sablang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan o ginudet ang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patok nangan mo na sana, ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, ang buwan magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan mi, nun bagkus mo kaming ikabos karing sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatiliya kay kayo, At keka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa, miyampang ne, umena ko ngan ngeni, king kapayapanat lugod Kristo. Salamat King Diyos. Koyang Fred,